Atekerme kumam atin atie mano a Rice and Forestry Enterprise. A Rice and Forestry Enterprise ni wudere mano ibomba me mano kabre maido singso sana yongoyo ayaya beremado hot dokolo. Di mano i center me katingi ka ituno mano udo ituno mano a Rice and Forestry Enterprise. Omito ngeno jamin mogando no kamako a Rice and mano Forestry Enterprise me aro donye yako udo liangyo ngata maro udo dochiepa karo udo dano moro iye kota tamono akopa maka Rice and Forestry. So oti yo niangi atia kuno. Jaka miti neno no mano bedo dano achiel atie kan me nero yamone wangae ne bedo opoyo sana. Opoyo sana. Opoyo abino a Rice and Forestry kan amito niangi atiye atene ni kan ateneno don seedling samosi yamejo ngati bedo atekero opoyo no sana kadaka mromo kun Steven Pibino jalo karamero to watin ango nyingo Sidi John abido director ma Rice Forestry Enterprise kane ya Rice kane otimo jamna tot kana otieni obido nursery bed or nursery site kana otimie seedling production seedlings motie country seedlings colors atota take the me bound take the me yiko diakal take the ma nyakni kedo take the meka musite pito doka rodiegi arbo ki me mi gamlo munlume forage arbo foda de udere ya Rice kan udere kan dioge oyamo msingso ino ni mo yamo be nursery bed do enanyo ngewan nursery bed obedo karamora me ochako piti ye kodi ko tuwe ko doko yat arabo giapitere mamna gi otene ni nyimwani do bedo nursery bed moti oneno ni obedo yen ka otimore nyinga mane odo iti bed do nama gati bed mano bedo yen ma pito me tipo me yiko diakali ne mane me man singso jomogo lungo man be Madam Tree jomogo lungo man do mago iko mage marlo be evergreen mado me tipo man kadi yoro leke onye poto mera kadi karo me tieng ene dong di green amana so mano en aber me pito me tipo man kimido piti diakali pito mane manda gre mio tipo do manyimgi obedo spices mano longo be rosemary mane romo chielo kre dek piani jome diro me yot kom jambe teke de tuo me changi komida yes mane so weche amito me ka iketo kede dek da yumu yar kiti che weche mere yumu ye mi appetite bedo bitie malo sana so magi da ite chato dona mago chato benyo mane achiel ochato siling kalamar kado mane siling tutumiare en achiel tetera totoda tekitame omogi neno kede so in a Rice and Forestry Enterprise kan itie kede yien nogi kene arabi itie kede apada gogo atie kede yien achieda meber amto bateri eta nyu ni te tucha atie kede mi bound ala fine kala kitu mkruga mwana clone gotete tucha oro tie akodu ka clone kan kale fine take the color tie mulo be Brazil mano bedo bala improve mere le gal kre dong ke do tie mulo be local just mago era gre dongo do take the mo gagal kede nga kanyo kop otuno dado en pai no gige Brazil ma yamo chene mana chal benyo ina gal kede gine nini mana dongo sipidi bedo etie improve gini gede de kan gini ge sample mere neda eni ne sample mano ne aketo kene we kai ni binu di nge nene na mane timo kinare kene podi yes ara dongo sipid ara umano gal
dongo speedy pine ka ipito local chani mok na re udo pudi kote te pinya to manene dongo mos kire moro eba do mane te dongo speedy pene bedo nyo bedo Brazil ma yamo chani eba yes so mano ber terwa to na nyim kucha dai nyuta me nyuto be kande de do bedo me pine kan area ni bedo me pine do japado te ko lo mag kende eba species mogo dong tolo go mago mek jo will imito yamo na bejo teko dongeno kanda do pienda teneno kantie empute joge o wil dado joge o will sana kot moro midumo rechi na me jotio kod me wilo ma ka gidede kede podi nanda kon moro chwe achiel jote wilo kede yen yote ko wilo rien de ma ne olungo be malai na ne magi malai na ige malai na ni obedo improved abo bedo malai na moro me te company moro no be Green Resources introducing okeli South Africa ame ode podi tag actually you can't put the end of Green Resources no gonna take it medo kedo na wadi kene oribere kede komino wada nyige do malai na do konyo kede nyo malai na ni obedo yat me bao e bao dongo si pida ka tele mere tie mala sana me toto mere otio kede metimo furnitures bala itanda okekroson kominigo eba tele mere tie to Jamaro luxury life exactly any nemane eba malai na ni don speed mani mokni anoka chemo kado ligwa kiber tuni mokni kanye unemano di yange bao dokom kigwa kiber miyo mach lo wange igwero gimulo me pruningo idogi mokni kanya pe urodo tuani ata mero mabare badedo eba doke bawo mere jomoa akane sani dini tekede kabedo ko gawana timoda lemo jikere pito yen girume eba ka opito ni okonyinda kede marketing jo amemiti ban piento na itiyo kede ja tot sana at least itoro wudo ne gi atale jodo bino buta kan sana be wude wa yen jate kede yen acheto mego temito ma yanga mi bon eba so lemo jikano kadi ni wile yen butwa ipito okonyi actually gotimoda kana ni teko wile yen butwa mano odon kede detail ni mo recording namba me simu kede ka yaya ngi kare moro bino roti mi tam pone mi go kede yen eba samo gyoto do yen adano teko moteko do rama pruning do liano leting samo kata moro ba pruning ko weko do yata mido kono pen ki over pruning en ko galdo ke dongo onger do ko somo dado tura ka ya matida de do man nyoine chwaya mano teke de chwaya ine ikokome chwaya ikome ni mane eba chwaya ni na wata moro tio kelo na chwaya ni gine kodi ni kelo na mali piny me oluongo be mali eba be mit moro maura ber ka nyai kan ede mito pene lekere ngej mina gidongo ko mina ko pito gi kene eba so bedo chwaya brida bere yambe mit moro mine ito kede kodi ni edenge do na chwaya no de tieko go mwaki na rombenyo chwaya ni meweke ge nyakni ge nyakni mwakni adek lieda kibedo amero me pacho gi adongi lum ken gini eba ene ne man da te chate wila yeta mo ne academy wa think to me achiel o miye ka tetera toda odwok ni karamoro pingeo ka tetera jama toda te kitamo luongo be discount yes mano ber sana so bedo mogo luongo be PF mogo luongo be purple mano matunda ino matundi ne kane magati ko gido itiko fruits aka yamo kan anyakini gini gi kane so magi tieko kara rombenyo mane ngi dweta dek dege onyak pita yes eba dege onyak sina taleme matuna do tie sana kara moro jo pite chate puka chiel na tunya to longon kuno eba so di oke oge yamo mano e jakait John Othidi wacho ne wabe twero puonyi kede pone me managing gi dedede piento to neno inasare bed kan jamini tot oromo me ka jamin gi tot magi services dedede mene timo pineno be konyo dongo ma boom mano no so dibo be mede wacho be ka ene weli bute tie mago gimoluongo be customer care ka yambe customer care chepaki wilo do linge pone me managing gi bala pito epone me muketo gi epone me pruning obedo ng'ong'ola janga chiego
mago dedede etwero konyi kede piente tie kede ng'echie riyo wacho be kadi chipa ka repito malaina nyua chieka kelo me bawon pain ka etwero konyi kede tale piento na jo me tiyo kede bedo jo atot sana at least contact arabo connection kede jogo udere so ka itie oko kuno di ng'iewo be itie kede ida mita me pito yien aneno bala liabo bipore rima obe kapele biongo ng'ong'o ja tuai bia mano isenta ma tingi itieko in udere kede jaka molongo bosidi iko udo gimi mito dedede so mam jamin me nitie kede igono go kene kenara botiache tusha do bero kamed kado ko chia bera kato da bobo oter binitie artitu la kikuno artitu tamula tara artitu tuka borso rutikuno akada bere modo kanda dine no be na do kango aro piko mo aro mako bode ko ringa na kalwa kuche chemo tumiato mo da ko kilo ni tien yen mago ni go ago esimu diwano kilo yen na mama go luongo be delivery okay direct na kipacho to ni pacho quantity moro kene eba akaite rom mo yen moro kene go esimu banga tikidi atemi to yen iramo kilo na miaka direction be biaman bion dakika do antu tuni pacho yes yo kilo ni yen na kipacho koda puonyi kai bino na kabuto kan puonye po ne pito kede po ne gwoko gi ka okil na kile pacho kunda okodo timo demonstration ko nyisi be pita man kunyo bura roma man pento to ja tambe pito ya to be just kite kitilo ilobo kuno dok pito ya te kede diro me mito machilo be rom mil bur en kala ya ta chila ke rom size me bur me meri kun size me ne meri kun bur mere type lo mere meri dokie jomo ko pito na kede kavera gi no kavera gi wan okitigi e pien leo mito binyo aliasion gi tun piny tie moga me udo ngolo dud ga mane do lemo yena les ga kata piny obedo ngolo gi do tie moga me udo dud kata chule na udo les gi odongo ka kore donyi lobo ge dongo pien ke dongo na wena sirkane ko dubere so wano bedo controlling gi kane so kadi intet pite miren be inyilo kavera ni tenge kai te nyilo kavera ni tenge miren be liami keto loboni pien kiweke lobono kete udi chuchu te liason kan didi konen be ya toro to ka bedo nyodo ko to na yar chama apite dinyo koda tie pin bosidi gindo mia yeno tuo chuto ino do peko bido butine po na pito ineno kede samora da ka ipito ledo ko mir wek buri tuta meka kodo ko chwe piro ko gari piro ko nyo neke suffocating and mun yam man rombala chulo umi pi kadi da dani ko denyo ko to mitu pi adire so level me logo kitabe do kida miro betie mago techniques mun longa mano wano nyutoni wek yeni ko surviving iber